Čaute všetci, ktorí sa radi pozerajú na niekoho, kto trpí samomluvou, niekto ako ja, ale tak si hovorí do mikráku a hráru. Teraz vás vítam pri hre Life is Strange, je to super hra a je to v skratke o dievčati, ktoré vie meniť čas dozadu, o jej príhody, jej nová škola a takéto veci. Takže dáme nová hra a ideme. Takže tu nám máme presne napísaný opis, že všetko, čo spravíme, ovlivní budúcnosť, že je to náš štýl Walking Dead. Aj tam je to niečo také podobné. Happening. I'm trapped in a storm? How did I get here? And where is here? Wait, there's the lighthouse. I'll be safe if I can make it there. I hope. Please let me make it there. Dobre, takže vyzerá, že už sa hýbeme. To je dobré. Máme tu šipočku, že lighthouse, takže ideme po cestičke. Tu nám máme schody. Vyzerá to tu dosť akože na dosť veľkú búrku. To je tak trochu fakt veľká búrka. Ideme hore po schodoch, alebo po trámoch a už vidíme majačik. Vojdeme do ňoho a uvidíme, či tam bude pomoc. Tak, používame myš na hýbanie kamery. Takže tornádo. Ups. Skúsme sa pozrieť na mapu, možno nám to nejak pomôže. Je tu napísané 1910, to je celkom dosť dávno, ale to pochybám, že toto bolo v roku 1910. Dobre, je to trochu rozmazané. Ideme? Môžeme si sadnúť na... Nemôžeme. Holy shit. Myslím, že by som reagoval rovnako. Dobre, takže to bol sen. Little pieces of time. But he could be talking about photography, as he likely was. Okay, I'm in class. Everything's cool. I am okay. From light to shadow. From color to chiaroscuro. Now, can you give me an example of a photographer who perfectly captured the human condition in black and white? I didn't fall asleep, and that sure didn't feel like a dream. Weird. Dobre, už hráme. Takže pozrieme si tu, pozrieme tú našu fotku. Pozrieme si ju. A my to až také škaredé. Môžeš mu to ukázať, to je úplne v poriadku. Super, máme tu, môžeme si pozrieť tašku. Tu máme kameru. Obzrieme si kameru. Možno si môžeš odfotiť, ale ešte si znova obreme toto. Obzrieme. A to je v pohode. Takže si odfotíme selfiečko. Takže odfotila sa. A dumb word for a wonderful photographic tradition. And Max has a gift. Of course, as you all know, the photo portrait has been popular since the early 1800s. Your generation was not the first to use images for selfie expression. Sorry, I couldn't resist. The point remains that the portraiture has always been a vital aspect of art and photography for as long as it's been around. Now, Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits? Takže už môžeme aj odpovedať, či je to áno, je to taká hra skoro ako Walking Dead. Odpovedá sa tu a
ovlivní to nasledujúci dej hry. Takže sa ho spýtame, že povieme rovno, že nevieme. Aby nevyzeralo, že nepočúvame. But I kind of forgot. You either know this or not, Max. Is there anybody here who knows their stuff? Louis Daguerre was a French painter who created daguerreotypes, a process that gave portraits a sharp reflective style like a mirror. Taká výfložka, Now no. you're totally stuck in the retro zone. Sad face. Smutná tvárička. Very good, Victoria. The Daguerrean process tu máme brought out fine details. If anybody akože else looked žurnál. at this, what would they think? No, tak toto vyzerá ako dosť dlhý denník a dosť veľa toho čítania. Ak chcete si to môžete stopnúť. Spravím rovno nejaký celý diel, kde budem iba čítať. Ja obzrieme si pencil case, akože peračný. I can't believe I still have this pencil case. I should upgrade To by to si the mohla. 21st century. You can find But out all I like it about old school. in your textbook or even No, rada old school. online. To nejaký strašný Hey tučka. guys, don't forget the deadline to submit a photo in the Everyday Heroes contest. I'll fly out with the winner to San Francisco, where you'll be feted by the art world. It's great exposure, and it can kickstart a career in photography. So Stella and Alyssa, get it together. Taylor, don't hide. I'm still waiting for your entry too. And yes, Max, I see you pretending not to see me. Takže vyzerá, že ideme hrať. Dobre, máme tu akože notebook. Even her school books are Obsession. gift wrapped. Akože nie I notebook can't believe she ako made fun laptop, of me ale in class. What is she, notebook 15 ako years old? poznámkový blok. I should have known. She'll have better equipment than Blackwell. Wow. 5300 stojí takáto kamera. No tak to je dobre drahé. Tu sa dá dať, že prečítať, to je celkom dobré. Poďme za... Jej s ňou si môžeme pokecať, tak si poďme... Jej môžeme použiť počítač, Looks like ukážem. somebody was already working on this. Cool. Takže až už niekto na tom začal pracovať, to je dobré. To je... Poďme si s ňou pohovoriť. Kate looks so sad and quiet today. S ňou poďme pohovoriť. Oh, hi, Max. Dáme, že... You seem quiet today. You seem quiet today. Just thinking too much. Priveľa rozmýšľa. Spýtame sa jej, či chce ísť na čaj. I hear that. Wanna go grab a cup of tea and bitch about life? Thanks, but not today. I have to go over homework. No worries. Let's hang later. Sure. Takže... Akože neskôr. Pozrieme si, tu je nejaká papierová gulička. Now I wish I wouldn't have read this. Purge. Ja, tak hento je Kate. No ja vyšlo, tak vyzerá, že teraz ju budú s tým vydierať. To nevyzerá moc dobre. Môžeme si to odfotiť. Amber, Rachel and Amber forever. Rachel. Tab. Áno, tab je žurnál. Rachel and Amber forever. Wow. To sú veľmi pekné fotky. Čau, Vicky. Every time Pozrieme I si look na at ňu. Victoria, I feel like she's talking smack. Toto vyzerá, že sú tie dve moc kamarátky. This is ridiculous. I always get so shy and nervous. Excuse me, Mr. Jefferson, can I talk to you for a moment? Yes. Excuse you. No, Victoria. Excuse us. I'd never let one of photography's future stars avoid handing in her picture. Spýtame sa, povieme, že som nemala čas. I didn't have any time. Way too much homework. Max, you're a better photographer than a liar. Now, I know it's a drag to hear some old dude lecture you, but life won't wait for you to play catch up. You're young, the world is yours, blah, 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 right? But you do have a gift. You have the fever to take images, to frame the world only the way you envision it. Now, all you need is the courage to share your gift with others. And that's what separates the artist from the amateur. Dobre, takže môžeme vyzerá už ísť von z triedy. Je tu máme telku. Pozrieme si telku. Man, he even has the best plasma HDTV for a class monitor. Can't wait to... How cute I looked, yeah. Mohol som to I was nechať. about to. You always Welcome to the real world. Cute. Vítaj v reálnom Then svete. I might send you a special picture. Because Max wants everybody to see how cute she is. She plays it so shy. I need a serious timeout in the bathroom.
Takže Splash ideme na water záchod on my vyzerá. face and make sure I don't look like a total loser. I hate that class. It's so fucking boring. Začiatok, Square Enix. She's so fucking shy. Don't not entertainment uvádza. Takže vyzerá, že áno, hráme. Máme sa pozrieť, tu sa nedá ísť. Poďme pekne tadeto. Ideme dopredu. Môžeme si... Tu na nejaký Justin. Tu je nejaká Dana. Vyzerá, že sú dobrí kamaráti, no. Ešte túto tučného tohto chodého. Ivan a Alisa. S touto nemôžeme si pokecať. Aj tak by na nás aj narazila. Tu je nejaký poster. Yes, this poster must stop bullies dead in their tracks. Bully free. Asi, že bully free zone, že sa tu nemôže šikanovať. Tu je nejaká Stella. Stella is always deep in her nose. She didn't come to Blackwell to mess around. To je ten tučný Daniel, ktorý bol v triede. Títo dva vyzerajú, že ho šikanujú, no. Ukáž? Pozrieme si Poor ho. Daniel, he's so nice. I wish I could beat the shit out of Logan. Toto je Brooke. Tu máme nejaký ďalší I plagát. wish October would last forever. Takže odohráva sa to očividne v októbri. No, si They should just pozrime. call it a sugar machine. Sugar That would be Machine. awesome if you put money in there and a bag of sugar dropped out. Nástenka, asi nejaké inzeráty. Don't need a PC, missed the Poetry Jam tryouts, and I did not steal that backpack. Tu na že for sale. Na predaj. $600 za laptop. Ďalšie niečo? That's so messed up. I should contact them to find out what I can do, Sa to lepšie číta. as if I am. Neviem, čo je presne. Hej, tu je nejaký, že missing poster, niekto sa I wonder stratil. what actually happened to her. Fúha. To nevyzerá moc dobre, ale stáva sa. Stratila sa... Není tu ani jej meno, áno, Rachel. Amber, jaj. To je tá, čo sme si odfotili. Čo je napísané na lavici. Začína mi to zapadať, tu je nejaký poster. Good thing I left my AK. Dobre si nechala AKčka doma, aj dobre, vtipná je. To je ona je tá veľká tučná, čo vychádzala. Zasa to, že je stratená. Tu je Trevor. Ahoj Trevor. He's cute. I like skater boys. Je, že má rád Too bad they Skater don't like Boys. me. Ukážem. No, skejťakov. Tu je nejaký upratovačka. Pozrieme si ho. Look. God, Samuel is such a weirdo. But I kinda like that about him. Myslím, že by sme mohli ísť donútra. Už na tie záchody. Povedala, že potrebujem akože serious time in bathroom. Empty. Good. Nobody can see my meltdown. Except for me. Jaj, hýbeme sa, že tam pôjde sama. Tu je nejaký Rachel Amber bitch. Ukáž? Now, who would bother to write that crap? To ani prečítať neviem. Takže ideme use. I feel like the universe is taunting me everywhere I go today. It all started with that bizarro dream in class. Am I going crazy? No, možno áno. Čo vieš? Takže použijeme umývadlo pekne. Just relax. Stop torturing yourself. Netraj to, You veď to je have celkom v a pohode. gift. Fuck it. A no je... Už hneď vyzeralo, že to ide roztrhnúť. Aký pekný motýlik. When a door closes, a window opens. Or something like that. Hej, Victoria Chase. Okay, to girl, odfotiť, you veď don't get máš a photo kameru. op like this every day. Ide, dobre. Keď už mi číta myšlenky. Tá sa tu spomaliť nedá, to je škoda. Takže obzrieme si ho. Whoa, where did that butterfly come from?
Otvoďme It si ho. doesn't look like any kind I've ever seen before. The blue wings are practically glowing. I can almost feel the air moving around me. The butterfly feels almost like a spirit. Takže Avšak ale to sú one v Woman Bathroom. To nechápem, čo tu robíš? It's cool, Nathan. Don't stress. You're okay, bro. Just count to 3. Rátaj do 3. You own this school. If I wanted, I could blow it up. You're the boss. So what do you want? I hope you check the perimeter, as my step-ass would say. Now, let's talk business. I got nothing for you. Wrong. You got hella cash. That's my family, not me. Oh, boo-hoo, poor little rich kid. I know you've been pumping drugs and shit to kids around here. I bet your respectable family would help me out if I went to them. Man, I can see the headlines now. Leave them out of this, bitch! I can tell everybody Nathan Prescott is a punk ass who begs like a little girl and talks to himself. You don't know who the fuck I am. Oh. Už tak, dobre, tu si to pauzneme. A teraz by mohol byť už aj koniec tejto prvej epizódy z hry Life is Strange. Ďakujem, že ste si to pozreli. Jedzte, pite, zdieľajte. Čaute.